Kiri rugono rwa kunanga nkoro mwekuruti na mwene nonoketwe ni antu bantura nyuma yawe kwithirwa ethiritwe akichingira nyomba arina anabawe nyuma yawe guchingira nyomba na anabawe nyuma ya kuthiria wirigiro bwa uturo. Agnes Kanario aritaririria kwaga ugite nyuma ya kuremwa burugwikia mwana wawe form 1 niontu bwa kwaga mbeta mwana uria urakurukite na max 375 nja iria ituraga ntere cia kabachini bakuthaitha antu bawendi bobwega kubaigirwa kiao na gutethereria mwana ujo gukinyaniria kiroto kiawe kia gwitithia na mbere mathomo jawe. Nicole Chabare ari na rugono ru rwa kiao na kwithikiria na kwigua abothoku kura kuri na Douglas Muchui ni kumania na kwithirwo na kuona ana abaraba ingi ibanjirite kwibunga na cukuru cia secondary irabaretitwe na wegwete maxi 375 gutire gwirigiro tona bikoro ntopia ntukutu kwa kero yote kera murungu ibwea utubabo tumite ebona nyina wake baibingira nyumba nyuma yake kumuria na ata amubangirite na nyina no ntoba kwithirwo na kuona gutire mbecha aina cio kinya wethua akithikira atori ibakabati na bakuona amuji uyo no akabaibingirite ibo bonokirie kuma nyumba enu kwenga situation yeye wetu seri batena mbia na inyande na musinko na bange betete school ningu babotho kumnoningo ana beku mberi ko report school kuratwikira mono kwena stress muno ambiri kwa kinya barabo kwana bakesi oroa kana kinya bakinyandra bate kunyuotheri eya ambira ntatu cionthe mwana ekwe yampa ntatu yoro ntomba kinyotura tombe nyawe tangwene kinyereko ndarire kinyotu kubonde nta mama vanireti mantu yonto ayo nkiura sinata kwa gara narua kande bethire kinya bayingilete nyumba nana utekuruma kana okunda ndeta ndaure bira kintu kira ngukure akyo ndabaretera kenda baria mucho yaraonere arito bange basogete skuru arauma arasogere nyumba anjerie kurira na ina no anjerie kurira kwa twika inde utebi otethia na mwankatha inyo etera kana rio kibaro atumba kuruta mwankatha ya tukuminya kuriria na byake be kuria na mwankatha ya na stress ya murutwa weta university na ate kuminya bira omba kukwithiria murutwa weta university iriba kwenda utethio nuntu wa manto ya mwana oge no ragulugirite ali njumwe kwithira nyumba na manto ya maingi injogeria atua na nderoba ingilete nyumba ndamwaguria wana habari kenda be yabasaindia kino na mbi othai onto bagurira bondo baingilete nyumba kaba kuria atiri inawe ngwaeta university mbibi ya muendia Timocho yake agite ebisi ya kwibunga na cukuru ya secondary iraititwe no ende kinya anondi mutharimi kuma nkandone kinya wethero na kuonekana kithekatheka nkoroni yake no yurite kwithikiria nontu na agite gwirigiro bwa kwibunga na cukuru ya nthaka ya Buriarure beti skuru Buriarure boys na ndi ntomba kinya kuo na barabange ritoba form 1 bombite ko report ngorite na yoyo ko no nderete no kinyite ndi na tino weso bombende skuru secondary skuru ya Buriarure barembetie 55,000 na ntiona kinya kasabuni kandi murira ita na ntiona kinya nombi inya winte ni ndomba kinya kurara kinya buo mwekoro yo akaro akeya andumirie twana twile ubya kuria mbaetie na ende mejino yeyere kiraba kuromba ni antu bagwendi igwega bebumerie eburempwe kuonokia iroto byana baba obakurukite nontu mwanka athaino bakaya kwaga utethio bikaorera nthiguru na maxira bagwete chithiro itakubetethia nkuana bwakwa mutaraomba kuigwa ntete cionthe antetheri mwana yo kwa kumeskuru na nkira murungu ibwea oni ni ndratethera mwanka ndakinya ndathiria form 4 na nkuromba butethia my brother na tokia uthetherwa itoko promise kinya batu twatethia bange na bange babainge na kinya baendelea kuthoma biriro bwakwa burikire anondi athome aite university na oye ndigirie mbeya andite thine ndi thai ritoba form 1 babainge barombere ku report skuru na nando ntino tethio onkoromba antu bawendi wa ya bombe ontetheri uta skuru kuma Gembe North Butan Class Chabari.